Sumai pele fa kamae. We barodo, faude, we barodo, faude. Goedemorgen, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Brakan natori alasma. Me baro ja zo een bigi ori in een neva tata. Obia gado fu gado kofo fu kofo chima fu chima kaba fu kaba pro. Mensen, want story met de Eva. Dat means we go change our story en alles is wel. Alles aan bombaka. Wala manasa dalon toe. Let's speak it grand nga sakafasi. And sorry for a technical problem sambe sa even. Want alla sambe buma plus a technical problem. Maar barodi, metakori, ang ala let's speak it nga sakafasi tire ta pasun de bakanalisi as ik wait the 4 December 2022. Mensen, alaste mo inayari de mantake mensen. Maar elke tide a program voor ogo over sang vader te Akomfo e bata politis masa isa wabara aksmi komi contact abratori si adat motakti de baka barana sisa ina baka na disi pemide jaso in New Jersey. Mensen, lobby me baru odi tenasra na kondri dape na para dape na bersaba overton bose ala de presi sa mino kaning me bades dape na heel para with Santi Bernadorp Pemo 4 kinderen, wit Santi, wala malarape, len tutu, wala smarape me baruan bigodi, dape ini, na apara, gedeelte voor Sranang, en te dape we gota ja van weg, te tapu, we bar odi tapu, pas voor een kare smarape, da pas voor een odi, en alas marape na ini, pombeite, Ibrahim zeggen van Kalenweg, Livorno, Alla de pres dape, rango passi, Evran sige passi, toekomst passi, Abrabrochi passi, Wallace Madape, Sunny Point, alles Madape na in. Heel Suriname en in een foto, odi, te passo de bagaraizi, met Ginop, anders niemand anders op je mag hierop. Bien, mensen, Abra even go naar Frans kunnen, tak alles Madape naar Frans kunnen, odi, Veronica, Celine, en alla de trouwen. Ronaldo, alles maar op me baru dat we bigi odi. En dan mijn vriend op na Tata Kondre, alles maar op na Holland Kondre, odi les peki dat na ini. Rotterdam, Zwolle, Hilversum, Lelystad. Bembre van de Karing, ja na Bembre de Karing. Odi, en alles maar op na ini. Arnhem, Groningen, Utrecht, wala maar op odi, en alles maar op in België. Want bigi odi jazo uit New Jersey da ja zo mensen. Let's speak na mama fobia. En is maar naar Frankrijk odi. Let's speak Marigate odi. Beels odi. Wie kies je voor Marigate? Mooi. Mobili heel gauw dat ook attack even kiezen. Ja mensen, en tien ta passo de bakanisi mi e condoleer Furusma en a familie Magnak zijn last wan buurmeisje voor mij, zijn grow op samen, Siska Magnak a wekaring en a laatste libi verleden week en samen denk je moende Tamara de Tjade go na laatste stappen in Nederland. Kondre en alles maar zal de libi sa last de lobby one met kodeleru alamala en veel sterkte. En alles maar sabi abi verjaardag zo in de afgelopen dagen. Hiep, pure. Misap uprodo ja odrigo do alles sa busu do. En alles maar sa da osanga chinso siki of da atos a chinso siki. Uko esi snel bakana u lobby wan brananga sisa. Ja mensen, goeiedag, goedemiddag. Dit is niemand anders dan Giro Viet. Obia ba Giro Viet. A obia di sinakwan. Kantatsi obia en enena titi. Mensen. Lobby, altijd naar lobby en les speki dat na abigi sani. Lobby is review, brasa use review.
En bribi tapu jezelf, because dat namoro bigi sani san yuka abi en yumsap altijd yuna nummer 1. Anatobi suma. Anatobi de machi $1 million of $1 million. Tak, hey, take me nek nummer 1. In tak no, om dat zijde. Ja, gili respecti da pena irate dans. Frans Cairo, Claudiette, Reiner, Anne, Lempert, alles maar op. Marion Dorson, Gemma Remmer, odi Gemma, ik ben mee. Maar ik ben met de telefoon. We willen dat padam. Maar helemaal mensen. Sama wat tegen tide Francisa. Atori sa wat tide na sama bra aksimi. Taki fade te wan konvo bata po sos makanshi en sos makayere ala sani ma sos panomang. Tere akomfo saka akomfo verdwijn. Dit is up next voor de selfie. First we go door. Me want te uta brana taki alibi agrontapo sweetie. A sweetie te. Maar zij met een groot tapu, just met een groot tapu no sweetie, dan libisma. Omdat zij de wilibisma, uwan mag die toch? Uwan mag die overtrouwen. Uwan de in control over sani. Uwan taku ap sani muro dat wat trouwen. Maar asana na, so nonsense. So nonsense. Omdat zij de brazisa, you have alle sani si. Alla machti, alla sani si. Maar na voor een tijdje no mo. Ano voor te go. Not de voor te go. Te e kontapu. Libis man sa e blo. Tap inis man sa e blo. Want ting e kontaki. Abuba o geven op. Daarom brasi. Sami want te go no. I just follow story. I just story. Maar. Even man yang ima dringi. Ima bayan wagi mooi. Ima bayan bon bicycle mooi. If you want no buy one, je waka anga futu je te train, toch? Of san un saladoro seco de tama na sana kodre de te bus. In de tevreden. Ina mus abigai. Omdat zij de abigai sabi abito. O make you taki you go do sani sa you know musu do. Mi no go taki you go do ogri. Wale kwam taki te go to bransi sa. Ogri na ngabuna wang. Na fa ye sheng. Dan na ogri na sa ye shi dat na boom. Iverstaan. Maar sami want taki je go doen sansa in musu do en dan later je op spijt ving. Iverstaan. Op zo lees ik liefst maar na spijt voor wat ze doen. De breedte. Maar sami want te uta bransi sa. Alibi sweetie te je dringi. Ja wan roko kompetenso of je dan een pensioen kompetenso toe. Maar alibi sweetie te je libi na juvasi. En isa te libi juvasi e go follow siti. Maar te je go suko libi wan transma vasi. Dan je kies probleem na je schrevi. Je overwerk je schrevi. Je doet sani san sonte in musutu. Je taksa na je mogen zijn om taki. En dape ab mama probleem op bigis bigi kom. I verstaan. Dan je doet alla soort nonsense. Alla soort san je doet san. Tangalas je abi kom taki sari tak ino do dati ino tak dati. Want dat is consolidarisch maar op een moment voor bla 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 tak alla soort sani. Maar tangalas tere tak alla sani daar hebben ze laten spijt van de taki isabito brasisa. En dat nou een probleem. En usabito bransi sami watego tutire tapadeli sitaki wir na Akomfo na wi. Wi na yoka na wi. Iverstaan. Sabasan is precies. Daarom te bransi sa. Uno frede yoka. Uno frede Akomfo. Uno frede libisma. Maar saya vudu ya de voorzichtig aan libisma. Na Akomfo na yoka tu. Because luku to bransi sa. Lek van taki. Akomfo na yuyu na Akomfo toch? Akomfo e begeleid a yoka puyo toch? Maar yuno kan go yuna yu egi basi a yoka a bakru kom na tabak a yoka Akomfo na de egi bakru. Maar sa yuna nga ding e tro wang en da control wang en da make you tak yuna basi maar dena de basi servi en dat make taki dat e kontu taki you must respect it. Je verstaan? Te yune respecti Akomfo, toch? En te yune ati Akomfo, dan je abitaki bepaalde sani o waka verkeerd na you, je doet bepaalde sani san you no musutu en
you kan kon siki, you kan kon lau. Omdat zijde, sabi taki iniwan konvo abi en sabi. Iniwan konvo abi makti. Iniwan konvo kadusa ananatata jeng amakti hudu. Konvo kan meki dresi. Konvo kan meki nyang. Borbunya. Konvo kan meki shisani say musushi. Konvo kan meki abmoni. Iversta ji bum bum koloko. Konvo kan meki do ini wan sani sa amakti sa abi. Anatrobi sa ini sani sa akonvo abi akadu. Konvo kan meki sisani. En solisi konvo akan takangai direct like van mi etak dono de. Amakti fu konvo de difrenti fu ala mala ala konvo abe egi makti. Sami wan tego to brada. Uno mek nooit af foutaki mina konvo. Of konvo gwelip mi. Of konvo no wan takangame. Solisi ekon ana konvo no wan takangayo. Ana taka konvo gwe. Maar kan de sonte wili bisma toch we do sani en dat we vergis sa we do. En dat takovo o kon teki tak e luku diso. En dat takovo skoifia luku sa je do. Of takovo ne tak moranga yu. Yo ven tak konvo gwe of konvo no a kruderanga yu. Konvo no a sorry moro noti. Konvo no a charigo free moro. Konvo no a do disi. Ine koloku gwe alasa. Maar a probleem de taki na yu na konvo kon tapu wang. Wan problema taki akonvo e suku brasa yori, toch? Maar you e pus akonvo gwe, toch? Akonvo e sorry fu doet disi, maar you ne do dati. Akonvo e jiwan kwachi, akonvo e aksi wan sensi, maar je gridi fu ja akonvo a sensi, maar je teka ko a yer kwachi, go prati e do say musudo. Ta akonvo konshi taki wakti. Me jimi asi disi, maar in plaats me asi horen, je schreef en je moesensi, en teken, en je talibisma, en je familie, en je mati, en go do ala so sananga, amoni, akoloku samije. En daar komen we tegen dat je loko in het dobung, in het dudate, in het archie, je pleit dat je vergiet de boskopu, ala so sani. Maar, a probleem de, dat je na you en dat zonte wilibisme altijd kos konvo. Ja, na konvo takru, na konvo disi, konvo di. Ala so sani, we bigi kon, o aba nege fu kos, pour a problema san, wie meki, en skoiven you an trawa. En dat we altijd doen. Une want teki verantwoord. Je verstaan. En dan staan het aan een bigi sani. Verantwoord na wan sansa you altijd moest teki. If you make a foto, je actie pardon. Sonta pardon kon direct, sonta pardon kan kon direct. Sonta ya wakti wan jari, sonta ya wakti siksimu, sonta ya wakti wamu, sonta ya wakti wan wiki, sonta ya wakti wan di, sonta ya wakti wan euro. En sonta na direct. Maar asani toch branasi sa sami wan te un taktire. Taki omus de falen voorzichtig aan geschreven. Zij je taki, ik versta, omdat zij de zo'n we taksani, maar une mene sa we taki. Ik versta, en la laten we spijtfik, maar zo'n alati babi kasi zo'n alibis masa you tegen sani, abi konvo tu, en zo'n de konvo ne teken na monfasi, en dat zo'n a konvo kan tegi, kan konaki wan klap, of kan kon siki. Je verstaan. En dat nou was aan isang wie libisma altijd doe abasanati. We kies ati bro esi. En una trobi ang notice we tak mi takemba bla bla bla. Mina trobi sam take mi takemba. No. Ano tak dat you na we trobi want dipinyo ati you sabi taki asansa itega libisma rape ano ang bumsani. Of asansa you tak abra you konvo of abra smak konvo ano ang bumsani. Je verstaan. En dati te sisma solisi de siki soma de kise dati de bere hati de ede hati de in de fute hati. Na sonte na sma movo o sonte na yo egi movo ta yo ta yisrevi en mek yisrevi siki. I verstaan brasisa. Daarom brasisa. You must have altijd taki julek libisama. Ja bi verantwoord tapu yusrevi.
Maar ja, franto to tap trawan too, because isa ye takangai mo fot di tap trawan, akan dewan bigi san dat akan pesap. If you wins dede you want trouw, akan pesap. Je verstaat? Maar mo tegen ons san if ons man naki bakang wan bigi tiki, van naki wan vinger naki wan tiki ange herano. Omdat zeiden, san bunje altijd die bunja trawa. Je verstaat? Omdat zeiden, ananai tata, nu tegen taki, e wan trawa naki inam naki, maar daarom Akomfo te wan konfe waka ko altijd, e taki mi basi, mi disi dati. En hij kon ogri fasi, maar hij tak va de taki, sonte de taki, suma fasi asi, a problema odrape. En iniwan konfo, iniwan sma, suku mere de asi, na probleem. Je verstaat? Daarom sabi taki, nogo suku ogri, no diki ologi trawa, maar if trawa diki jiyu, you know, try you baka taki, no. You want your father going in. En if de konfo no op puri baka eten, na mama probleem ada peos don. Daarom je moet feti altijd in de 150. In de 150. Ano dida ko feti, ba es baf kon fetanga you in fetanga den baka. Es man nak you baka in nak den baka bontranga. Maar you nooit musu go nakisma of dikologisma of taxa na imo sa inom take. Imolis revi kring ati anu. Maar de meri ano take go doti anu in nak baka in ons snapo. Je verstaan? Om dat zijde de mij mitaki buna ogrin na wansani na dat mi koleri. En dat mi wan leru tide tu. Dan no forget asanate. Altijd yung fit baka. Want if you know fiti, small do you. Je verstaan? If you saratan libis ma small do you. Yo fadon. Yo oppo ma yo fado yo oppo yo fadon. Inom abisa ate. Om dat zijde wans masan kon win sanjiju na absaratanga yo. Dafa you kan go absaratanga sma. Ivo sa samet aki. Ma brada, atori sa wo takti de. Na kove bata palasma. They ask me, fa. Loko da brada. You na konfo na you. So te juan tori. Toch? Dan plotseling je bigi taki, maar in je taki, je tak e wakti. Je vier tak e wakti, zei ze. Na konfo kompa. Maar wie toch bransi sa? We prakseri te konfo bari konfo meki babari. En dati na wan sani, wan manipulasi. Sa libis ma poti uno, juno. Sa libis ma poti juno taki. Te ye bari dan pasa konfo wakako. No. Akomfo de altijd, Akomfo bar altijd. Akomfo de altijd naar jou. Je verstaat? Altijd Akomfo de naar jou. En daarom, Brazisa, jullie libisma toch? Leki konfo, leki yoka, libisma, oké. Soms maar de wakti no mo de wanshi, Akomfo bar tap de eden. Mas Akomfo de bar ome leisi bar eden, maar de no sabi. Je verstaan, Brazisa? En dat nou een probleem voor wie? We shitrawang en meki bari. Maar na sikiman. Na sikiman, brada. Omdat zij de teesje de meki bar sonte. Na lau. Na voor dat gek worden, na manipulatie. De rest de waka nga oranga sek en ala say mek ala so sapot o mek sana de chi. De waka meki ala so nonsense. Na lau man. Na lau man. Sonte no dape. Sonte na play. Je verstaan, Brazisa. Sami wan tegen taki. Ano te Akomfo kona you ede da bari da Akomfo. Da itak ai. Me fibo. Wan soms pa de abane ta yon konfone baram ede yo. Konfone disira. Nee, Akomfo bar ala dekada ala de tida itapo ido sabi. Je verstaan. Na sabi sa ino sabi. Na wana sanda peto. En daarom, brada Sisa, we allemaal kofe tapu ede. Kofe barate. Ika goyo iwaka wa presi to. Ika iwaka presi la kwasle shingro you. Akomfo konda pe. Akomfo konda pe kabala Akomfo banda pe pa. Akomfo no
No, Akomfo meki, of Akomfo sekiva, is chi sekiva. Of ik kies wel groschin. Akomfo. Je moet zo precies. Daarom, zo'n libisma toch. Abi Akomfo, say waka wan fasi. Bika imi Akomfo, abi an fasi fei waka kon, toch? Abi an fasi fei waka kon. Akomfo kan kon, aseke asi, ede. Akomfo kan kon, abi ki planye no so. Akomfo kan kon, atek lollipop e potine mofo. Akomfo kan kon, ibigi krasi esi. Akomfo kan waka kon, ibigi hari no so. Akomfo kan kon, ibigi se ifute baby. Akomfo kan waka kon, ifiri pose bigi sweri. Ye firi wansana sweri dape. E verstaan Bransisa? Alla soort fasi de te konve kon. Wakonve ko bigi taki kromanti. Wakonve ko bigi taki dibi sranatongo. Minuta kriotongo. Sranatongo. E verstaan? Wakonvo waka kon abigi tak ingi. Wakonvo waka kon abigi taki apukutongo. Man anotak akonvo kon da meki Bari. No. Bransisa. Sabi sani sito. A belangrijkste sanisa sabi, toch Fransisa, na you sabi usrevi. Dat na belangrijk san. You sabi usrevi. Te you firwan na suchu na you futu toch, of na you baka of pe. You must kon sabi sang pe anai suchu na you baka na you futu saning. Im go onderzoek, im go taki. Want if you no taki, you no sabi. En dat is na a bigi sani sam. Uno sabu srevi. Uno leer sab usrevi. En dido, en dape uno sab otente Akomfo wakako. Je verstaan? Zo'n funo, we yere smijt taka oni yesi. Zo lees je 2, 3, zo lees 1. Smijt karo no. Na Akomfo rape. Maar Akomfo no go, no. Isabi to? I go na families don. Da Akomfo waka kon. Da autorita ki wan problema de autorita ki. Da Akomfo bigi waka kon. Da Akomfo bigi waka. Da Akomfo bigi asma bigi taki. Maar Akomfo no Bari. Maar asma opoko bigi waka da asma bigi taki. Akomfo bigi taki. Je verstaan? En dat gewoon kan is er na tongo. Of zo'n te attack wat dat tongo. Maar Akomfo no badelijk vast. Maar wanneer taki. Amus make Bari. Bari. Dat ding. No. Je verstaan? Atras dan sabrana aksmito. Taki. Fade. Te Akomfo waka koma asmano sap noti. Oké. Zo'n te asan dati to brana to. Akomfo inak ayoka, anotak inak ayoka, toch? Akomfo ay teka heristing over. Dat want taki ayoka gawan sing. Natina puur openlijk Akomfo de. Dat want taki ayoka na Akomfo ne communiceer wan boonfasi. Wan san no dap, wan san no boondape. A libi a asidati musu, toch? Archie era na bon. Asidati fuka dangen, san dangen, aka de familie, aka de taki, alibisma srevi, abi e dusan san musu du, en alibisma mus dusan isan, Akomfo aksing omeli su du en e du, i verstaan, dan e kon taki, te Akomfo dat waka kon, to, archibon, te Akomfo dat waka kon, da Akomfo e nak metak anaking, en en naker letterlijk, e ayoka i meka Akomfo, bika Akomfo abi bigi makti, abrayoka. So te so tu no sabi, Akomfo abi bigi makti abrayoka. Adido di de paro, adido di de teshi Akomfo Bari, asma no sab next mono, tasma wiki, tasma Akomfo, asma no sab next. Om dat zijde, om dat zijde, weet dat ki Akomfo ko la tapasma. Oké, Akomfo waka kom, Akomfo take over abuba, Alla sani a take over. Da Akomfo no
Eko du of eko taki sawan taki. Eko so libisma tu taki. Luku mi aba machti. Luku mi kan do so. En voor lus asanati dat alibisma kan kon si. En yere en verstaan safe sa. Dape we kon taki alibisma. Nanga yok kota ka libisma na yoka. Ayoka nanga conformus kon wang. Toch? Am kontrowan taki te ay akonve kon baka. Taki asma dena ai. Asma kan si. Asma kan verstaan. Alla san safe sa. Ivo san brasisa. En a pesi dati, toch? Adjibong. A pesi dati, na vu kon vinden uit, kon sabi, sana a bruya tussen a yoka na Akomfo. Safe sarape. Sana a jugu dape. Isabi toch? Sana is na wan fio, of wan, akande ini wan sani. Je verstaan? Dan dape a obia oko wasi, awata wasi oko wasi, en oko kruderi oko taki. Okay? Sonten, awan sonten, awan to, wan wasi. Je verstaan? Mus poposa. Dan a libisma dati, sonten, Akomfo no waka kon kane somo, no waka komoro so, ma moro furu, sa opstato, a libisma, tekis boskopu oma verstade boskopu fem. Moro buntu en oma Akomfo ma challenge go sisani en Akomfo ma kruderange. Om dat celebratie, a bigi sani de to. Na a bribi tussen a yoka na Akomfo en a lobby a ko wang, want alles samen met dat altijd toch. Je moest altijd voor controle naar je streven. Altijd je moest controleren. Want if je dan controle te branchen, dan je abi wan mama probleem. Je verstaan? Wan mama probleem. En dat na abi gisani. En na sanati na wan sani san wile klibisma moest ko verstaan. Boom. Omdat zei dit op branchen. Asani de taki. We will libito, maar if you nanga you convo, no man control. Wang. Je no man versta convo. Je zegt van me gewoon, je moet verstaan je schrijven. Je moet brieven naar tapu. Je moet lobby schrijven. Want dat pena apigi sane konto, a wang konto, want je brieven schrijven. Je moet lobby schrijven. En je moet vertrouwen, je schrijven. Je moet dat vertrouwen. Dat je san je yere, san je feri, en dat in doe. Je verstaan? En dat pe aprati e kon. En dat pe sonten de shitaki tako voor barco alibisma no stap noti. Omdat die a wang you Akomfo danga yoka no man kruderi. Je verstaan? En asma aptolisi tumsi hati ine. Tumsi problema, komt dat problema. Aptumsi feyanti sani next thing. Alo meki trobi. Alo mek jugu. En wan libi tras ma libi. Je verstaan? En alla de sanati, et ja pistori lati. Je verstaan? Bransisa. Wan motegu wan sani. If ik gawa obiama, dat ta obia sakada matak anosap noti samsa. Je verstaan? Of amam apon tolk fu taki seifsa. Kotegi you atol mus kontak seifsa. A pistori lati, motake elk na wan chinso manipulatie. Nou, manipulatie. Biggie manipulatie zou je tappen. Omdat ze, if you know what true obia man, wan gang obia, toch? Want iniwa obia man taki stranatongo. Maar zo'n ding, zo'n metaki obia en metaki konvo. De mama de wan taki konvo no wan taki solisi. Maar te kontap obia, iniwa obia man taki stranatongo. Want de asset take da fano matake. Je was sabe take to. E asset matake ma fano matake. En e va cerca wa fasi take. Ya cerca ma na sa cerca. Ano true. No, ano true. E via true obia. Ya wa ingi. Meka ingi kontaki. Ya wa bakru. Meka bakru kontaki to. I basta. Ale bai take serana to. Ana e se take serana to. Je verstaan?
asa na manipulatie. En dat voor na kwakzalvers ego bakal sanati. Taki dem aptol dan hem een verstand tak op je taki. Mino sabi, no. Mota you want sani. El titi waka kadu aluko. Wetak baka titi baka luku ukataka je to met de alla samen links rechts alla samen met de. Maar je komt maar een week of 2 weken dat we dat nek. Aan het tak binnen nek. Dat de utakatori dat tito chara abos kombo chara san kombo kajim ede. Putem sam precies sam. Je verstaan? Maar de mannen man kontak dat de mannen verstaan, de mannen man membre sani. Op de mannen dat de mannen membre sani. Sana roman tijd. Kijk, ik ga je toch rasisa. Wat hij gewoon sani toch rasisa. So if kwa konfo partapi ede, ko te ko ta konfo no, ngi betak abra obia. If ko son konfo tede waka kon, mulo furus, de man if a komanti ono otakan, sanoto otak komanti. A ingi, otak ingi, son tota krio toma solid, otak. Maar yo sabi precies, atjibuno, want je abalo fals wanto. Yo sabi precies ta waka kon, want otaki broko sranatongo, maar otak ingi ineng. Otak ingi ono kontak walo res bij taki. Wine sa fare takaso broko sani dat sranatongo. No, yo yera ingi ineng, plus yo bij sranatongo ineng. Want dat is otaki. I verstaan. Ono kono wan soro sani. Te yere de mij tak soro sani. Na kwakzalvers of na een kleine man of een kleine vrouw tak dapper. Je verstaan? Je verstaan, Brazisa. Omdat zij Brazisa, wat ik was zei, er zijn vele manipulatie daar zo in de wereld. En de manisie, des manisie na ebroko, des revi ebroko tralibisme, den konfo of tralibisme konfo. Maar in elk geval. En dat ben dat precies voor te Akomfo e barco dati you no sabi ta Akomfo web. Evita ke modo lala boom fasi, yo pa bravo stami. Maar de wano te de Akomfo waka kom alibisma e shi en e verstang en e yere alla sani sei pesa. Dat na de Akomfo taki na de Akomfo sam denga de asi kotak de 90% wang. De brasa de servidem. En solisi Akomfo se pres toch tak alibisma mus ma shiala sani. Omdat zeide Akomfo dati abi e do fur sani. En e do wan sani en e do tu sani e do kane 3 for 5 sani. Den sabi fe, a kane 5 sabi. Taki dati Akomfo dati toch man jebisma ta bepaalde kutaki wan kwart wan afu akayepi. En zo'n Akomfo, dat betekent meteen was aan het toch. Akomfo ne Bari. Waka konta ba meki Bari meki smasap tata da kon. No. Gewoon de zo'n voene waka strati da lukus matak. Da we shiala san fasma tang, fasma de. Na Akomfo waka na Akomfo bar, kotak na Akomfo Bari. I verstaan precies. Na Akomfo Bari. Sote, ik ga een presi dat plotseling. Was maar siki, of ik go naar een familie, of suma, of ik sabras, of want de chief de siki. Dat gewoon itegi asa of a brataki aan. Go tek so, charen kon Jimmy. They begin massive. Toch? Mensen maar die mata even sorry. They begin massive toch? They ja piki asa aan voedering. Na Akomfo waka barco dape. Je verstaan? En desma dat ito. Braatje boto brasta. Desma dat ate don Akomfo sta of don obia. De Akomfo dati Akomfo sa anga asifento. De cruderi de danga den srefi olanga tempa en de sabi den srefi boom. En asma tu, alibisma toch, ayoka, sabi tu, sang e pesa, akashala sang pesa, sa e du.
Zonte anoma membre altijd sang Akomfo doet da waka kon. Maar dena ai. Dena ai 100%. En motego wan santo brasisa. Uno me kis pota ons refi. Uno me kis pota ons refi. Nooit. Uno musu tak awardi taki mino sabi. No. Wala mala abi sabi. Wala mala. No mek no wans makote tak ina sabi. Ina konvo. Daya no libisma. Daya no libisma. Of smata yu konvo. Brasisa. Motego wan sani. Teishiga presitaye. Si mij bari. Si mij lola doti. Lola doti. Puur lola doti. En dan. Ta konvo saka. Asma no sap next. Asma dat is a lola doti sa oposa no sap next sap sange. Abwa mama problem. Fu. Amus go luku saip sa. Want die konvo ne lola doti. No lola doti. Teishi wan konvo lola doti am oppo inschrijven wa snapo. Maar teishi as don da heneti of a her poko of welsa a lola doti. Wan probleem dape. Wan probleem dape. En voor lus a probleem dati. Alibisma dati sabi true. A momenti sa konvo waka ko bigisma lolo tapa doti to. Asma fos a konvo waka ko. Asma safa a konvo waka ko. Asabi. Want a konvo o kon en asmo feri taki wan sanep sangami me lasing. Mi futuno da gromoro. Of me bigi lafo. Of me bigi gapen. Want zonte furus mato. Yang des dojitori. De gewoon plotseling. Ai, da wo sani. Ai. Na konvo bar kon ape. Na konvo of de waka kon. En daarom toch, TS dong as maar je dus toch. Im tak baya odi bigis ma fafi. En you say gapen toe. Im tak odi baya bigis ma fafi. Odi les piki grani di waka kon. De aset ku say da waka kon. Sa wan taki. I verstaan. Maar zo voor een solutie na paciëntie. Ja, mi doe disi ma mi na yere net minute. Im actie dat te actie you schrijf het toch. Yo, piki schrijf het. En daarna voor het we. Uso te voor unuang chi. Wa shua sani. Wa yere sani. Zo voor een yere. Maar zo voor een. Hey. Mi musu mek a oso. Vamos durante yo. Vamos kan doen sani. Da plotseling in die edeko. Im go me kwa tekening. Maar tekening moest dus zo. En ik was naar zoals maar. Ay mo gona zoals maar. Mo gona Charlie. Charlie kan je me. Maar vamos ver na money. Ay ma wan money is done up. Ay we can go do so. We can go so mo fe. Na konve bigi sorry. A konve sorry a pasisa ya waka. Na konvo dat pe direct maar wie toch brasisa. Onmoeilijk valk. Onmoeilijk. Anotak onmoeilijk toch. Asan dit op brasisa. We shisani. Na leki igawa obia kampo amai was omensma benga 40 krabasi of 40 tobo de amai smai wasi. Dat is sandati. Je potini ede. Dat altijd tegen obiama. Am wasi. Altijd tegen gona obiama. A obiama mus jibui. A obiama mus jiketi. A obiama mus ala so sani. Omdat die a manipulatie asante taki. Tegen obiama amai jidresi. Amai jidisi tati tek disi ya praksiri. Tegen na mi. Tegen na titi. Titi mus kon jibatra. Titi mus kon jibui. Titi mus te. No. En dat na a probleem de taki.
Uwantaki samus baro ete. Uwantaki apwa ouro en nakusre kapusrevi. Uwantaki apwa drifutu pato because this no brala sisa. Ene goso ini wa konva akomfo. Ini yoka yoka. Iversta. En ini wa livisema eicha en konva na invasi en a konva eicha yuna invasi. Daarom toch brasisa. Umu sabwan sani toch? Te yushi wansma Bari toch? A kontra tenta meki mama Bari. Bari so de kri. So de go Stevie. Uno shasana doin no? Uno shinoi. Asma konvo barta pas Stevie as mijn hole stress so. Je hare anu mekaluse anu manuse anu. Mama probleem. En zo lees je naar probleem sa dengo su pusrevi. Ja, mama probleem. Da, brasida, look nou. Botei uma sanjaso. Te vezes me bar onder de tenti toch. De me kwalo bar de longa tenti de jongen. De smoko sigara de dikotik dringi batra ala susane na laumang. Na dape na wan kori dape na wan fade take. Wan sheng e posarape. Wan mama sheng e sarape. Wan om dat zeide alibisma dape. Nga de ko akomfo foi, anga de konfo. De no de wan. De abon problema. Wan problema de. Aka de wan family problema. Aka de wan problema sa asmasre meki wan lukuno. We altijd taki desma before. Maar onza de no rote. Ome sa we dutu. Ome sa we go teki fusma. Ome sa smai juno. Na tesani kon baro tapu e meku du walo lausa ne wa meku wan fiti. Wan fitanga brala sa sisa disi nek ala wan fiti. So le che gapre ye gason pre chi brala sai fiti ko vo bari de ko fit e fiti nek e fiti disi nek afa famille pri ma ye chide fitanga de selefi ko vo bala ko vo wa fitanga anga e kon fiti. Te shi wan ko de ko ya wan problem da pe. En tire ko da pe na kento. Inom make de kon make nonsense. Tawaka konta ka wako veti. Imnakem bam. Im sore take stop ja. Stop. No ko play law. Ika play law ngai asima no play ngami jaso. Ine kong. Wan solution. Ya to de wan veti de wan duala sosan imnakideng. Imnakem sore take. Yuna basi. Yuna basi ma yuna basi ne komeke rastoy. No, brasa, motego elk asani si efsa minosa ocean, mami sheng. Son konfo, to. De wan completa dem tranga, preposta. Iversta. En mono fu na bakro. Me kari ne bakro. Omdat zij de solisi weer in de toch. En solisi ya poti asin probleem. Maar you know my happy. Omdat zij de na fasifa asifu you there. Je verstaan? Dat is nog maar jeppie. En de aandacht is zoeken toch? Je verstaan? Aandacht is zoeken. Dat kon zo. Trouwens, ik pleit dat een jaar van je trouwens, ik tek ouro. Ik doe alles zo nonsense. Ja. En dat ben toch Bransisa. Om sabi taki. Te is je de staan het is dat. In om long. Want die long olo na baka. Want dan kon stellen aan toch. In om long snap je toch? Snap je? Die sabi toch? De bedreiging. Want ook een bedreiging bakken. Ik van me toch. De waman nakim bakken. Want ook een bedreiging bakken. Dat teko. Ik kan ko. Ik denk ja man. Maar toe. Ik denk ja oma. Maar oma toe. Ik verstaan. En dat is nou een sani tot Bransisa. Sa uno forgiti. Uno vrede konfo. Uno vrede yoka. Bika una yoka una konfo. If konfo de fetangen. In fetangen. If yoka de fetangen. In fetangen. Ik verstaan. Im sorry taki. If a balans moest de tussen junang en mij. Dan moest het. If a lespeki moest de. Dan moest de.
Maar je respecti no de, mina respecti mo koshumo nakyo. Je verstaat brasisa. Sametego daki, uno verstaan me verkeerd, maar sabi, you cover, you must respecting en I'm respecting you. En dat op sa altijd, Akomfo altijd make you respecting. Altijd. Akomfo no make taki, okon, do sani sam, ana musutu, solanga you know mere, solanga you know sani, ono moeilijk yo. Isabi toch, bra sa aketiri sina bra gili meke jimi tu bra. Je verstaan, grantangi bra gili, je vrouw, pikim. Maar bra sisa, mi want tegen taki wan sani, u verstaan bon. Tewe shi sani, toch? Unom teka teken ernstig direct en taki aina sade. Wakovo bari abigi tak tongo, toch? If you no sabatongo, if you no sabi, no tak noti. Omdat zijde, a manipulatie, aan libisma, aan Akomfo abigi. En dan staan ze me aan tegen toch. Tegen ons maar Bari toch. We zijn van familie, we zijn. Waka met Akomfo. Aksa Akomfo, suma na you. Pay you mopo. Je verstaan. En wij verstaan wat tongen zijn en verstaan. Dan tegen mij ne verstaan a tongen zijn taki. If je maar schrijven Jimmy. En if je kan draai taki a tongen Jimmy. Maar tano wat taki de libeng. Maar de accident trako say waka nanga Akomfo disi. Nanga asi. Tak luku ino mas seni wang Akomfo kon. Meka Akomfo kon taki ji. Dat u kan verstaan. Wat zonten uno man verstaan you schrijven. Maar we beki nanga lespeki fasi. Efa wan sanisa umuscha wan lusu kon. Dat we actie. Senu wan trawan kon. Mek wan trawan. Ji wan trawan pasi. Meka kontaki. Of mek Akomfo. Mek alibisma. Verstaan sa yo etaki dat te you saka. Dat alibisma kan te you no. A asifu you kan te you no. San yo etaki. Wat alasan na kruderi to. Unu sabi taki. If you ne kruderi nanga Akomfo. Toch? Dan Akomfo. Of Akomfo como jenso. Akomfo ako. Abarko. Wala malas done tak noti. Oh, na Akomfo, na so, no. Aí você está panta. Baya odi respeki grani sakapasi. Mitaki gran tangi di wakakong. Tena tata. Basuma you. Respeki grani. So say you mopo. Faining. Oh, una ma verstaan saya taki ba respeki grani sakapasi. Odi. Ikan taki dat tu kan verstaan you bika. We say tak no de, une verstaan you reserve dan. We is fai waka konja. Na so say waka konja bika. I waka koma uno ma verstaan noti. We sa abos ko bicha kong juno. Uno ma verstaan noti da so say waka ko. Maar me begi aan respecti fasi. Se no atra wako. Of me begi respecti fasi. Kan de ka wakti te watra sa waka kong. Dat ikan kruderi nanga atrawan sa ma verstaan you. I verstaan. Of so to kan charika wa presi. Taki meki waka kong dape baka de kruderi nanga. Wan trawan, wan bigi wan, sama verstaan you. Wan tra Akomfo sa, yanga e waka son te was en passi. Zij met de asan, zij met de wasan. Omdat zij de solisi, asalisi de. Want asalisi ochar alusu, asalisi meki alibisma no san Akomfo bane tapu. Olusas ma want kande sonte, Akomfo kotaki yami be, kande asma asife ne dusa musudo. Of cada familie op mama probleem dat ik ook tegen probleem is lusso. Ik verstaan. En dati, nou mama sani san wie libisma, solisi we vrede. Solisi ta Akomfo ko we alas ma vrede tak de no want kan kon ta Akomfo disi dati of Akomfo kon kosi. En ik ko taksa san so ta no. If Akomfo ishi sani samtaki o taki. Umbrase hori te usi even eitaka stratungo. Umbrase juist hori, omdat zij na lusu dape. Na lusu dape. En na lusu, zo'n ding,
waka kade omelisi ke bau no man fena lusuma dia Akomfo dis waka ko. Akomfo ay taksam taki ena asima for stang. Alla sansa Akomfo taki ta asi ta Akomfo gwe asi kan taki ya atak so to. No abigi sana pe. Mas sabi sa isa to bransi sa. Na ajaru suto. Ajaru suto. Wan otu dape. Ya sa sabi. So non se sai taki. Ta Akomfo fe waka kwana so non se sai taki bla 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 bla. En eta bun sani. Mas vina sa Akomfo sa sai denka Akomfo te no. Ba sa Akomfo to. Sei na sa Akomfo. Hey, sai waka ngami. Ikashi sai waka ngami. Hey, sana problem for me. Me da me disa. Dan you can see. If you not test Akomfo, fa yo sabi tak Akomfo deso. Fa yo sabi sa Akomfo mantu. In test Akomfo. In te as Akomfo sansa you sabi. Dem looking for Akomfo otei. Persis sa you sabi. Dan you sabi persis tak Akomfo disi ayo mo. May no bigi ya Akomfo no sab next. Ate te lija eko lija meki Akomfo fe meki Bari eko takwalo no. Isito. En sa tisha sabi ayongu ete. Mina bigi wan. Isha problema peta. Dape, amovo se etak dape. Ja, fronta Akomfo ya. En Akomfo straf you too. Akomfo straf you. Wat karina te Akomfo hol bakaji you. Eita ano kante. Akomfo ta bakaji you. E yepiso. De contacto abre asi abre ento. Daarom het ik dat branchen om de voorzichtig. Te konvo waka kom. Sap sawe taka omofo. Sap sawe taki. De wan san jaruso. San abi. Maniri san de nom abi. San kan poten ma probleem. En sa de kan las ala sani sa de abi. Wat dat is. De mofo sa de waka. Ego tak ala de san sa de musu taki. Verstaan Bransisa. En daarom toch Bransisa. Anatrobi soort kovo wakako. Anatrobi heeft nou een nephew. Akomfo film barko akomfo ko umbigi takanga unu take. Hey, mina ajogo. Mi doro. En di mi doro. Mi kota kwantu sani. En di mi doro mo kota kwa sabra yo. No, ino bek ne sabra mi. Mina aksito. Mina stay ask me yo. Me no want yere next. No, me no want yere. Ask me next. Ask me next. Mga you. No. Tell me next. Ja, bigi ben bere. Ide kide to. Ja, bigi ben bere. Maar na sabi taki na Akomfo sa wakako. Akomfo e wakasa mga de Akomfo for you. Akomfo e wakasa mga de Akomfo for you. En Akomfo pekan de Akomfo school you abrawasani wan de Akomfo for you. Akomfo de Akomfo for you sorry sani ma inema denki. Dat no Akomfo no for atras asafi you op abrafi. Eko teta Akomfo wakako teta. So. In my no one yere sa Akomfo te. Isi toch Bransisa. En dati toch Bransisa. Na wasani sa ay sa mindri familie. Furu. En daarom de familie no man bondru. Fulusu wan chin sani so. Mateye luku asan bigi so. A familie meka kon bigi so. Mana wan chin sani. Kada wan krabasi no den teki. Da den troyo watra. Da den taki. Da luso. Mano. Dis dan dati dan. Ay dati gwa obya man. Da go tek dis dan. Alla so ani ek sabra ransisa. En dati. Na wan edati. Na wan edati fu alla sani san. Wie reglibisma. We vrede sani so te om dat zijde. Unegos don denki to. Unegos don denki taki wafi jongen. Kook allemaal kook denki. Ja, dis gwa kerki. Omdat dis da long gwa kerki wan sambe zijn. Daarom long gwa kerki. Da. Mbana sisa. Unsab ake. Uwala malan sabi a kerki dan wan. Is een manipulatie in het grootst.
Alle sansa dat mij daar religie, geloof, nou een manipulatie. Nou een biggie manipulatie. Je moet je aan een geloof houden. No. A enige geloof zijn abito, a geloof in Jezus. En dan dat die wan. Buku no de feng. Buku no de walibisma. Taki schreef op je buku na nonsens. Met taki na nonsens. Want wa op je buku to en mimus kon schreef de sabi sa op je disi sabi. De sansa op je disi do. Nee, mi lose a buku jigron tapu. Imi lose wat sansa mi shisa a op je disi do. Me gafa. Boy, if asamus luso, en asansa a obvia sa manu di sero kan caramba. If I'm skriven, een boek im na mama probleem. Wanneer is mijn schrijf obvia boek die dati dan, if de sambe werkelijk, if de sambe kom dat if de sambe dat ik kan take de sani, voor doe sani. Mensen, waarom voor obia, samen obia kanto. Wa obia na teki wiri na tek noti, e anu, e mofo, e yesi, e smeri. Dat is wat obia fanudo, de dresi. Mensen, we liepen ja zo, stide, omdat zij de atori kaba. Maar uno meki spoto na ngosrevi. No meki spot na ngosrevi. Lopi srevi, pripi in ngosrevi. Omdat zij dat nou amoro biza. En altijd zoekutro wananga ngosrevi. Altijd brasa ngosrevi. Anatrobi fai, brasa ngosrevi. Maar imsap wansane. Kree wat er ay mus consolisi maar anum kon lolo fasi. Anum kon lolo fasi. In tranga, in abisarati. Want you know schrijven, je voelt je schrijven na saratan schrijven. Want if je wants to je feti to en moet je wants aan je familie dat die onfit altijd onfiti en wants maak je feti kai tapu. Altijd in feti. E blibis maak kovo chako. E wants man nake baka. Nake. Dat met taki. Brasisa dis bera program ko bra wisani. Maar no go nakisma. No go diki ologisma. No go taksani jiribisma. En die no make it no afro. No go do sa je si trawa e do. Oris revi. Miki anu nange ati clean. Altijd. Dan yo waka pasi. For you. No suku waka transma pasi. Nooit. Ala mi wan charo kontine tapo a deisi. Tapa sonde bakanazi. 4 september. No. 4 december, sorry. 4 december 2022. Zondag. Tide na sonde. Bransisa. Lobby. Met aku grand tangi. Do waka konti de fuko acha prova Akomfo na wisani en fuko achi atori sama fucha konti de. En dan ga ik even een paar namen daar zo roepen daar zo op Facebook en op WhatsApp en YouTube. Mensen odi Nancy Knappel odi respecti Albert Pinas odi Albert min bel you voor set one day mobile tamara. We make een aantekening direct. Rinaldo Danning odi wat is het? Danning ja odi Caroline Roepjan, odi dat we naar zijn kozen. En mevrouw Vera daar zo opkomen wijden. En Cindy, odi wa allemaal dat pe. Mi bel no. Wat tak even want hoor even. San, hoe staat even? Maar in elk geval, wat tak je, ja. En bad boy, odi, respecti. En Ken Pinto, odi, brada dat we naar in Brooklyn. Hey, Kenneth. Mga mi problem tak is de of die takke wa langa mga yun takke me bel yo. O bel kan de later in aneti euro moluko ya. Hena lengar odi respecti saka fasi. Srana uma dape odi granny. De Nikoya odi respecti Sencha Garden odi. Harold Baumgart odi John Health odi. Joyce Terran odi. Pavio Sisa Alazan Sweetie. Elsa van Dam Reisen odi. Shaf
Cheryl Hill odi odi, Reggie Remo, Black Sun odi odi, familie odi odi, Marine, Popka odi odi, Melin, Afusensi odi odi, Choice Telan odi odi, Rosita Misijan odi odi, Sisa Fafiu, Saida Klas odi odi, Alma Bay odi odi, bij de familie van de voorzitter van DNA in Suriname. Odi odi, Orlando Steenbach odi odi, brava Fafiu. Cecilia Breinhardt, odi odi, Nancy Knappel, odi odi weer, Melan van der Berg, moeder Dapena in Zwolle, moeder, vader, John, Karen, alles Manape, en die kinderen, Michel, Jay, en kom lukken zo toe, nee, de meisje van Karimi, en de kolom zo even, weer de laatste even. En Nienke, Celine, Hoogdorp, odi odi, Nita Koning, odi odi. Florentine Bernstein, odi odi, Mundo Dapena ini. Rotterdam, na Bradis, mensen na Bradis, if u want metketi, u kan contact Abradis, if u want sanketi, u kan contact Abradis in Rotterdam, in een Mundo Weintuin en familie naam. Is dat het? En u kan contacten, het telefoonnummer, u kan vinden op WhatsApp, en een regilio gili op WhatsApp. En if you want u kan contact me en ik kan put u in contact aan Abradis. Frans Cario, odi odi, Claudia Reiner, odi odi, Anna Lijnpot, odi odi, Marion Dorson, odi odi, Jermaine, odi odi, Jaro Forts, odi odi, Marion Dorson, Nancy Knappel, odi odi, Jim Lawrence, odi odi, Jim, ik bel je, maar bij die tamat kira niet meer. Dat is zo moeilijk kiezen toch. We willen straat die eerder. Ja, vrouw. Nou, bro, tak, we moeten zo gaan, dan kan je niks anders dan wat je maar volgen, hè. Wees maar toe, erg geval. Henry Dennan, odi, odi, Regilio, Drijventak, odi, Drijventak, ken die mensen daar zo op, Livorno Steak, de Drijventak. Betana, hoe je kan het, betana, minstens in de tana pe ete, Shirley Drijventak, de betana Livorno Steak, een dame dat moest op ongeveer mijn leeftijd ook op. Dan ben ik bij Oruchie, zo moet ik denk ik sabi. Elk John Held, odi. Let's picky. Dat waren Robbie Morgenster, odi. Miana Nana, odi. Sas Fossi, odi. Let's picky. Ja, maar. Bad Boy, odi. Ja, dat waren al die namen. Sami konshi kare moro ne mami na mashide dati mami wan baro alamala wan bigi odi tire tapo asone bakanasi en grand time wala mala en don't forget to subscribe your channel, share our program, you want thumb up op YouTube en op Facebook to mensen en social lobby, social grani nanga lali speki nanga sakafasi. Mensen, odi. Tot volgende keer met het programma Akomfo nou. Wie zijn die mensen? Odi.